ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Amena. Dushimira Imana ko ibashije kubana natwe tukaba tugeze muri aya masaha, twebwe n'amasaha y'umugoroba. Imana yatumye tukaba tugejeje amasaha. Imana ishimwe. Amena. Mbere taratangira ijambo ry'Imana, reka Imana ishimwe Imana kuba yarandinze muri iyi minsi itambutse. Nagize ikibazo ndagwara, mva mu bitaro, namaze nk'iminsi 3, ariko Imana irandinda, ubu ngubu ndi muzima. Imana ishimwe. Amen. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Luka ku isura ya mbere no ku murongo w'13. Amen. Turasimba kuri iyo sura nyine tuje no ku murongo wa 41. Amen. Umutwe w'iryo jambo uravuga ngo marayika ahanurira Zakariya ko azabyara umwana. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Dusome, navuze ko ari isura imwe no ku murongo w'13 n'uw'14. Amen. Ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye zumvikanye. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezeranwa na kuvuka kwiwe. Amen. Ubwe dusimbire kuri 41 tugeze kuri 46. Ego. Haravuga ngo maze Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbagurika mu nda ye. Elizabeti yuzura umwuka wera, aravuga ku ijwi rirenga ati, mu bagore urahiriwe, n'imbuto yo mu nda yawe irahiriwe. Mbese ibi nabikesha iki, ko nyina w'umwami wanje angendereye? Ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanje, umwana asimbaguritse mu nda yanje no kwishima. Amen. 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 Usome mu gitabo cy'Abafilipi isura ya 4 n'umurongo nyine wa 4 tugeze kuri 5. Amen. Dukora igitabo cy'Abafilipi ku isura ya 4 n'umurongo wa 4 n'uwa 5. Muje mwishima mu mwami wacu iminsi yose. Yemwe nongeye kubivuga ngo mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Umwami wacu ari bugufi. Amen. 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 Tuvuze ko twashimye Imana yabanye natwe uno munsi wa none, kuba twiriweho. Kubishima Imana n'abandi bukeye, zose ni gushima Imana ituzukije. Amen. Ikindi conge dushima n'Imana kumva amakuru meza y'iwacu. Ego. Dutuye muri bino bihugu, ariko nanone umutima wacu utwara utekereza iwacu. Ego. Kuba Imana yabarinze uno munsi, tukaba twumvise bazutse neza, bafite nk'umutekano mukeya naho nyine atari mwinshi. Zose ni ukubishima Imana yabikoze. Ego. Ijambo ry'Imana dusomye hano twashatse kuvuga hejuru yo kwishima. Kwishima igihe cyose. Kwishima mu buzima busanzwe, abantu bari hano mu isi, twebwe bari mu isi,
ntaho twobona twokwishimira nk'uko bikwiriye yuko hari n'umuririmbyi waririmbye aravuga ngo muri iyi si nta hantu wabona umunezero ukwiye muri Yesu gusa niho haboneka umunezero. Murabizi iyi si turimo umuntu anezerwa iminsi mike indi minsi ukababara. Reba natwe turi muri bino bihugu abantu bari bigezemo tukibari ngiyo no twabitekereza. Umuntu agatekereza ngo ashitse hano ni mu mahoro nta kintu na kimwe kizobaca ikibazo. Ariko dushitse twasanze isi yose n'isi isigira ibyiza byaho ikagira n'ibibi byaho. Niyo mpamvu dukwiriye kumugira gusa tugakomera muri Yesu. Kuba muri Yesu nibyo bizana ibyishimo gusa. Ahandi twabonera umunezero ukuye muri Yesu. Iki gitabo twasomye utangira muri igitabo ca Luka. Ahangaha ni marayika wabonekeye Zakariya. Biravuga ngo yari ingumba kandi yari ageze mu zabukuru. Kandi yari umutambyi w'Imana kandi ngo wakiranuka kandi barakiranuka bombi n'umugore. Ariko baba ingumba kugeza mu zabukuru. Ariko ibyo urumva ijambo twasomye Imana ntabwo iza yibagirwa umuntu wagumye kuyisenga. Aha twasomye yuko Imana yageze aho ngaho marayika araza aramubwira ngo amasengesho yawe yarumvikanye. Umugore wawe agiye kubyara umwana w'umuhungu kandi uzamwite Yohana. Ugumye gusoma hatubwira yuko uyu mwana yavuze agiye kubyara ngo ari uzomuteguza ya Yesu. Ni uzomubanziriza azomuteguriza. Ugiye utegeye soma ijambo ry'Imana urebye n'igihe yatangiye kubatiza yaravuze ati jewe ndabatirisha amazi ariko nyuma yaje hari undi uzobatirisha umwuka wera. Bana asifiwe. Amen, amen. Kuri ubwo nashatse kuvuga hejuru yo kwishima igihe cyose. Niyo mpamvu natangire kuri aya magambo nasomye hano muri igitabo ca Luka atwereka uburyo Elizabeth yishimye ubwo abonye umwana. N'iri jambo twasomye rya Mariya nawe uburyo yishimye bamubwiye inkuru yuko ari we ufite inda y'umwuka wera, yuko ari we uzobyara Yesu. Ibyo bimubera ibyishimo. Aranavuga ngo avuga ijambo ryo kuba yuko ahiriwe mu bagore bose. Amen. Avuga ibintu byo kwishima nk'uko twamaze kubisoma. Ariko cyane nashatse kubivugaho bukeya yuko ubu turi mu minsi yo twiteguye Noeli. Yuko twiteguranye kuvuka kwa Yesu. Ariko si ukuvuga ngo karavuka uno munsi ni ukwibuka igihe ciwe yavutse. Ni uko naje ushaka kuvuga kuri uno munsi wa none umuntu wese amenye yuko akwiriye kuzana Yesu akamuzanamo wiwe cyangwa Yesu akamugenderera akishimana nawe. Yuko Elizabeth we umwanya Mariya yamugendereye yarishimye yuko ngo yasuwe na nyina w'umwami Yesu. Nuko natwe mu biriho byose tuzaduhora twishima. Aha muri iki gitabo twasomye cy'Abafilipi, ibi ni igitabo Pawulo yanditse. Kandi ibitabo Pawulo yanditse ibitabo byinshi, ibitabo bigera ku 13. Muri ibi bitabo yanditse hari bimwe yanditse aboshe. Kandi n'iki gitabo yanditse kandi ashyiramo ijambo kwishima naco yacanditse ari mu mbohe. Kandi ni igitabo kigira amasura ane.
ayo masura yose ko ari ane yose ntahatagiye avuga hejuru yo kwishima. Yavugiwe ubwiwe kwishima, anashishikariza abafilipi nabo kugira ngo bishime. Yuko impamvu yababwira gutyo, biravuga ngo bari barakiriye Yesu nk'umukiza, abakiriye Yesu nk'umukiza mu bugingo bwabo, ngo nabo basigaye batotezwa ngo bagirirwa nabi. Niyo mpamvu yashatse kubandikira abakomeza. Mu gutangiza yatangije mu isura ya mbere abasengera yuko n'abantu bari inkoramutima yiwe, bamukoreye ibintu bikomeye, banamwohereje na Timoteyo kuza kumusura. Ibyo byose kubera kubishimira, ashaka kubandikira nabo bakomeza, kandi ababwira ko ahora abasengera buri gihe cyose asenze. Niyo mpamvu yavuze mu isura ya mbere nyine ku murongo wa 4, babwira yuko azabasengera. Aravuga ngo kandi kuko mbasabira mwese iteka ryose, mbasabira nezerewe. Urumva ari muri prison, hari impamvu zatumaga atanezerwa. Murabizi, twese turabizi, abantu bari muri prison ni bukeya kunezerwa. Tawoza ukuye nyine wamenye Yesu muri we, umuntu wese uri muri prison aba amerewe nabi. Ariko aravuga ngo ubwo nsenze bwose nza mbasengera kandi nezerewe. Ngo aje gushaka kuri 18 y'iyo sura ya mbere, aravuga ngo mbese ibyo ngibyo bitwaye iki? Ntaco, kuko bimeze kose, ari mu buriganya cyangwa mu kuri Kristo yamamazwe. Amen. Ni ukuvuga ngo uko biri kose, twoba turi mu bibazo, twoba turenganya, twoba baturenganya, ariho Kristo akwiriye gukomeza kwamamazwa. Amen. Ngo ashiye ku murongo wa 25 w'icyo gitabo gusa w'iyo sura ya mbere, aravuga ngo nuko mwebwe nizeye ibyo nzi neza yuko kagumana namwe mwese, kugira ngo muje imbere mwishimira kwizera. Ni ukuvuga ngo kwishima yavugaga, yabivuga yuko iwe amerewe neza, cyangwa se yari amerewe neza yuko iwe ntacyo byari bimubwiye yuko yari azi icyo azira. Yaziraga kuvuga ubutumwa bw'Imana. Urumva nicyo yabohewe. Yaboshwe azira ikindi cyaha, yaboshwe kubera kwamamaza Yesu Kristo. Urebye hari abantu benshi babaye intwari, baba intwari kubera kwamamaza Yesu, ntibacika intege bahuye n'ibibazo bagiye bahura nabyo bitandukanye. Murabizi abantu bose b'ibirangire cyangwa abantu dufatiramo ingero muri Bibiliya, ni abantu bamwe bababajwe ariko banga kwihakana Imana, bakomeza kubabazwa ariko nanone bakomeza kwihangana mu bibazo byose bahura nabyo. Bwana asifiwe. Amen. Ngo ashike mu gice cya 2 naho ntiyacogoye kuvuga ijambo ryo kwishima. Aravuga ngo ariko nubwo amaraso yaje yaba ayo kumishwa ku gicaniro cyangwa se ku gitambo cyo kwizera kwanyu, ngo abe ituro y'ibyo ibyo nabyo nabyishimira, kanezeranwa namwe mwese, abe ariko namwe mwishimana naje. Amen.
niho twavuze ko aribo yako yandikira abafilipi ababwira ngo nabo bishimane nawe habe naho bababaye naho nabo ababajwe ariko nanone bakomeze bishimane nawe. Sinzi twebwe ukuduha tuvugana hano nimba umuntu wese wamaze kumenya Yesu nk'umukiza mu buzima bwe yoba mu bibazo yoba ari mu ngorane zimeze gute ko yokomeza kwishima. Ariko icyo dushaka twese ni ukuvuga ngo tugume twishimire muri Yesu iteka ryose. Amen. Aravuga ku isura ya 3 ku murongo wa mbere aravuga ngo ibisigaye bene data mwishimire umwami Yesu. Kubandikira ibyo ni ingenzi kandi arongera aravuga ngo kubandikira ubundi ntibindambira kandi namwe bibagirire akamaro. Ni ukuvuga ngo ibyo yashakaga ni ngo agume bahugure mu byo azana kuvuga byose bizabibagirira akamaro. Ni ukuvuga ngo tugize ngo turebe muri iki gitabo cy'Abafilipi ijambo rikuru riboneka hano muri iki gitabo cy'Abafilipi nyine ku isura ya 4 niho yavuze ijambo ryo kwishima. Aravuga ngo niho twanasomye aravuga ngo muje mwishima mu mwami wacu iminsi yose. Ngo yemwe nongeye kubivuga ngo mwishime ngo ineza yanyu nimwe n'abantu bose. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ngo ineza yanyu ngo nimwe n'abantu bose ngo umwami wacu ngo ari bugufi. Amen. Sinzi umuntu wese ko yiteguye ko Yesu ari bugufi akwiriye kwicara yiteguye akamenya akwiriye kwitegura mu byiza no mu bibi. Yego. Niho twavuze ngo hano mu isi nta hantu na hamwe ubona umunezero uhagije ariko umunezero wose tuwubona muri Yesu. Amen. Urebye hariya Pawulo nawe ubwo bari baboshwe hariya mu isura y'16 ubwo bari boshe Pawulo na Sila yuko bari bazi ico babazira nabo yuko bari bazira kuvugira Yesu. Ngo ntabwo bacogoye ngo no muri prison bararirimbye barasenga ngo n'izindi mbohe zirabumva kubera amasengesho yabo no kuririmba bishimye. Ngo iminyururu yari baboshe iradohoka ngo n'imyango yose irakinguka. Amen. Baheraho uko basohoka. Amen. Kandi mu kibazo bahuye naco hari igihe uzura n'ikibazo kikabera undi gisubizo. Yego. Ibuka bamaze gusohoka umurinzi wari ubarinze ngo yari ashatse kwica yuko imbohe zari zicitse. Kandi murabizi mu mategeko y'umuntu wari wowe ucunze imbohe zikagucika nuko abantu wowe usigara ubizira yuko hari bavuga ko ari wowe wabacikishije. Ariko kubera iyo mpamvu ibo yuko bari bazi ico bazira tibacitse ngo bahunge. Murabizi hari imbohe nishe yabonye inzira ari kuvuga ngo arasohotse azahita ahunga agahunga nyine akiruka. Ariko ibo tibahunze bagumye aho ngo baramubwira agiye kwicara baramubwira ngo tuvuge ico witwara ngo turihane. Ngo barangize kumubwira iyo jambo arabura ngo se ngumire gutegura ukire. Arabura ngo ukizwe n'umuryango wawe kandi iyo mbohe nayo irakira ngo irabajana muwe ngo barasangira ngo bomora inguma. Amen. Bishimana nawe. Amen. Ni ukuvuga ngo natwe ntituzaba tubona duhuye n'ikibazo tuba tumenye ko hari cya kibazo uhuye naco tubera igisubizo uwundi. Yego. Ni benshi ugize ngo ugende ureba muri Bibiliya abantu bagiye bahura n'ibibazo bamara bakabera abandi ibisubizo. Nibyo. Mugiye musoma ni benshi bagiye bahura n'abantu bakababera igisubizo. Bwana asifiwe.
Amen. Amen. uno munsi ku manywa ku cyumweru niho naganira ijambo ry'Imana kandi nijoro Imana yangire neza bari gusaba kuganira niho naganire kuri rya jambo rya Rusi. Urumva na Rusi nawe iyo badahunga ngo baje iwabo ntabwo yari gukizwa. Ari ikibazo cya Elimeleki cyo kuvuga ngo ahungiye i Mowabu cyatumye bahura na Rusi. Rusi nawe yemera Imana. Ego. Ni ukuvuga ngo nawe aragaruka yemera Yesu nk'umukiza mu buzima bwiwe. Niyo mpamvu narimbuze ngo mu kibazo cy'umuntu hari igihe hazavamo igisubizo cy'uwundi. Amen. Niyo mpamvu tuzatwishimira mu mwanya uwo ari wo wose twaba mu bibazo twaba mu bisubizo tuzatwishima igihe cyose. Amen. Dusubiye muri aya magambo twavuze muri iki gitabo c'Abafilipi, Pawulo kubera kwishimira Yesu nk'umukiza mu buzima bwiwe, hari amagambo yavuze akomeye umuntu wese akwiye kuyatekerezaho akavuga ngo se yayavuze abitekereza gute. Urebye hariya muri icyo gitabo nyiri sura ya mbere ku murongo wa 21 yaravuze ngo erega ku bwaje ngo kubaho ni Kristo ngo kandi gupfa ngo nabyo zombera inyungu. Amen. Ibyo zose yabivugiye yuko aho yari ari ntiyari yizeye, ntiyari azi ko yovamo batamwishe. Yuko intumwa nyinshi murabizi ko intumwa nyinshi zagiye zizira kuvuga ubutumwa bakabica, nawe mu mwanya yafunzwe ntiyari yizeye yuko yofungurwa. Niyo mpamvu yavuze ngo erega ku bwaje kubaho ni Kristo kandi gupfa nabyo kumbera inyungu. Gusoma muri iki gitabo cy'Abafilipi yabivuzeho cyane, aravuga ngo nimpfa ni inyungu ngasanga Kristo. Amen. Ngo kandi ninkomeza kubaho ngo ni byiza ngo kugira ngo menere imbuto. Amen. None ga natwe bahari uko duhari ko torera imbuto zacu duhatwera abandi barazisoroma. Umuntu wese abitekerezeho amenye se imbuto paye nera abandi bozisoromaho cyangwa se ko ndera imbuto mbi. Ariko twebwe bamenye kumenya Yesu nk'umukiza mu buzima bwacu, twifuze kwera imbuto nziza. Ego. Urumva ijambo yavuze kubera kwishimira Yesu, iwe ntiyari ko atinya uko boshe, yakomeje kuvuga afite ibyishimo. Ngo agere ku isura ya 2 ku murongo wa 5 aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Yesu Kristo. Yuko kugira umutima wari muri Yesu Kristo nizange twavuze ni ukugira neza. Ego. Ni ugukora ibitunganye. Yuko Yesu ibyo yakoze byose usomye mu mateka ya Yesu nta hantu yakoze nabi. Ego. Ibyo yakoraga yabikora neza. Ni ukuvuga ngo natwe icyo dukenewe, icyo twifuza ku muntu wese, so dukora neza twigana Kristo. Amen. Ngo ashiye ku isura ya 3 naho ngo aje kuvuga aravuga ngo nyamara ibyiringiro, aravuga ngo Yesu niwe byiringiro byanje. Aravuga ngo usomye uwo murongo aravuga ngo nyamara ibyarindamu yanje nabitekereje ko ari igihombo kubwo gutunga Kristo. Amen. Pawulo mu buzima busanzwe ataremera Yesu Kristo, murabizi nako yari umuntu ukomeye, yari umukozi, mugabo nawe niwe watoteza abavuga ubutumwa.
ariko amaze kwakira Yesu nk'umukiza mu buzima bwe nibwo yavuze ngo ibyari inyungu byaje byose nabihinduye ko ari igihombo kubera gutunga Kristo. Amena. None se natwe aha turi nza nkunda ngo umuntu azagita tugenda duhatubazanye iri jambo duhaye tuvuga nawe aho uri ibyo utunze cyangwa se ibyo wavuyemo wabitekereje ko ari igihombo kubera gutunga Yesu Kristo. Hariho benshi baza ahantu ariko bagakuma gusubira iyo bavuye. Yego. Hari urugero twaba nkabafataho uko tuvuye uko twahunze cyangwa se umuntu yabunga. Iyo ubunze uva ahantu wahagaye ukaja ahandi. Yego. Ariko iyo uhunze bitewe no gukurikira abandi cyangwa se ugahunga bitewe n'intambara ku rugero wagize ibibazo bitumye uhunze iyo bishize usubirayo. Tugeze tubishize mu mwanya w'abakirisitu ni ukuvuga ngo hari abakirisitu bava ahantu bakurikiye gusa abandi ngo ubwo abandi babunze ngo reka naje reka ngende cagera azagenda yamara kugaye iyo yagiye umutima ukamutuma ahandi yatuye agasubirayo. Yego. cyangwa se agahungishwa n'ibibazo. Tuvuge wemeye Imana kubera ibibazo wagize ukegera Imana yuko uzi ko ariyo izishobora byose kandi igakiza n'indwara n'ibibazo tugenda duhura nabyo. Ahari wamara gukira cyangwa se abantu bamara gukira wamara kubona ko Imana kugiriye neza bakiza ugasubirayo. Ariko uwabunze uwagiye yanze ahantu azagenda avuye inyuma. Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu wamaze kumenya yuko Yesu Kristo ari mwiza mu buzima bwiwe uko biri kose naho yogera mu mwanya umeze gute aza yihangana akagomba gukomerera muri Yesu. Yego. Yohura n'ibibazo atohura n'ibibazo ariko akamenya ko Yesu ari umukiza mu buzima bwiwe. Hari mu buheruka ku ijambo naganiriye kandi hano nari naganiriye ijambo hejuru ya Daniyeli ariko mvuga uburyo yahunze n'uburyo bagumye kumugwanya yuko amasaha yarangiye ntawe ubikamera ngo neza amasaha. Yego. Mpita mpagarikiraho nari ngeze. Ariko kuri ibi byo kuvuga ngo tuvuze kuri iri jambo amagambo azagenda ahura ugasanga n'iryo jambo warisize ariko wabona iryo usomye ryo ugasanga ariko bimeze. Yego. Kuri iri jambo tuvuze hejuru yo kudasubira inyuma ngo usubire ku byo wavuyemo twavuze ko Daniyeli we mu mwanya yavuye iwabo nawe kandi waza ari umunyagi ariko ngo ashiga kumera ku Mana yiwe. Amena. Ntiyakemera kwiyanduza ku Mana asanze ahandi. Tutekereje hano twagiye duhungira muri bino bihugu twagiye tuzamwo abantu benshi uko wari ubazi tukiba mu bihugu byacu by'iyo bashitse hano kubera gukurikira iby'isi cyangwa kugira irari ry'iby'isi abenshi basubira inyuma. Kandi ugiye ureba ibibazo twagiye duhura nabyo turi iwacu tibingana n'ibyo twagiye duhuramwo n'ibyo turimo hano cyane cyane ku basore bacu muzi ko bacu hano benshi binezeza mu by'isi ariko iri iwacu twari tuba nko mu yindi si
hamwe nuko tutari dusobanukirwa neza ariko hariya twari tutaragira ibita kiriya gihugu cyacu cyari gisa na paradiso. Yego. nta bintu twari tugira bishukana biyobya abantu cyane. Ariko ibi byo kuza muri bino bihugu biteje imbere ku bantu batoya bagiye bishimira ubutoya bwabo atari uwo Yesu yageze mu mutima wiwe, abenshi urimo kubona basubira inyuma. Ariko Daniyeli we mu byo yakoze byose ntiyemeye gusubira inyuma. Urebye ibyo twamwigiraho uwereka twavuze amakuru yiwe, ariko reka tuvuge amagambo twabaye nk'abasiga twamwigiraho. Daniyeli ijambo rya mbere twamwigiraho, yanze kurya ibyo kurya by'ubwami. Natwe ntidukwiye kwiyanduza n'ibyo dusanze aho turi. Dukomere kuri ya Mana yacu, turebe kwiyandurisha ku byo dusanze. Nza nibuka hano hari umupasiteri atwigisha hejuru y'amaso y'ibizima ko bigira amaso atatu. Bavuga ko bigira amaso y'inyuma n'amaso y'imbere n'amaso yo mu nda. Mbitekereje kuri iri jambo rya Daniyeli. Daniyeli ni ukuvuga ngo we n'ay'amaso yo mu nda yari ayafite, yari afite kureba akamenya ibyo arya n'ibyo adakwiriye kurya. Kandi ibintu ni ibintu bitokorohera umuntu wese. Abantu bari ubu ngubu basigaye bashukwa n'akantu gato bakibagirwa Imana. Ariko Daniyeli we yanga kwiyanduza ibyo kurya by'ubwami. Namwe nimwe nkabatekereza kuvuga ngo kurarya ibyo kurya by'ubwami, umuntu wese abitekereza mu bitekerezo byiwe. Habe naho twavuga abari ino naho tuvuga ngo tubwire ibyo kurya byinshi, ariko nanone uko bitekereza ibwami ntabwo barya nk'uko turya. Tekereza nk'umuntu w'umusore ngo aravuze ngo singe ibyo kurya by'ubwami. Ariko basore bari ubu ngubu umuntu ari kugenda agashukwa n'ubundi, umunsi umwe ngo yamusohokanye gusa, yamujana akamurisha ibintu bidakwiriye. Ariko twebwe bamenye Imana nituba twigira ku bari imbere yacu, twigire kuri ba Daniyeli mu bintu bakoze. Icongeyeho ni ukuvuga ngo iwe yanze kuramya umwami Dariyo. Murabizi ko bivuga ngo bamushatse impamvu yose barayibura, ariko baravuga ngo nta yindi mpamvu twamubonaho ngo ukuye Imana yiwe. Yesu ashimwe. Murumva nk'umugabo umeze gutyo, bakavuga ngo nta kindi kintu, nta rindi kosa twamubonaho. Mu yandi magambo bari bamugirisha ari kuvuga ngo umunyagano, umuntu w'impunzi ngo niwe ubaye umuyobozi, abari imbere. Urumva bamugirisha ari bashaka uko bomugwanya birabura. Bashakisha impamvu bomushakaho barayibura. Baravuga ngo nta handi bomushakira gukuye ku Mana ye. Natwe twebwe turi hano, twebwe hatumvise ijambo ry'Imana n'abandi bazoryumva, ni ukuvuga ngo ntaco botubonaho c'ikosa. Bodushaka ikosa bakaribura, bagadushakira ikosa ku Mana yacu. Sinzi uko umuntu abitekereza wese, umuntu wonyine yitekerereza ku giti ciwe. Nimba nawe ibyo ukora byose, nimba uruzi ko ntaco bukosa bokubonaho ukuye ku Mana yawe. Hari abagabo baza batekereza neza bagakorera Imana baravuye inyuma. Hakaba abandi bakorera Imana basa kukugeza. Mugabo banahura n'ibibazo ugasanga ko barasubira inyuma.
ikindi congeho twokwigira kuri daniyeli ni ukuvuga ngo ibyo yakora byose ibyo yageragaho byose icubahiro yagiha imana yego icyo yakora cyose ingene inzozi yasobanuraga ibintu byose yerekwaga yego byose icyubahiro cyose yagiha imana yego ariko ndi mu kubona abahanuzi benshi ntawe urimo kumenya nimba ari abahanuzi baba bakorera imana cyangwa se nimba ari abantu babikorera ku giti cyabo yuko ari mu kuba benshi bamara kubona ko basigaye basenga bakerekwa ugasanga ko bari kubita ku gatuza ngo jewe ariko we yageze aje kuvuga ijambo ryose n'umwami dari igihe yamubwira ngo amusobanurire inzozi yaravuze ngo hari imana yo mu ijuru yego ngo nizishura ibihishwe amena amen haleluya amen amen ariko se natwe turi aho ngaho bamwe ko bazaja kuvuga ngo iwe ariko daniyeli yaravuze ngo hari imana iri mu ijuru ngo nizishura ibihishwe amen amen kuri ubwo ngubwo natwe ibyo tuba dukora byose ibyo tuba tuvuga byose ibyo imana izo dushoboza gukora tuba tubikora tuzi ko ari imana ihaye ibidukoresha ikindi congeyeho ni ukuvuga ngo daniyeli ni umuntu ngo wari ukunda ubwoko bwawe usomye muri daniyeli nyine ku isura y'icenda kuri 20 kugeza kuri 21 hatubwira ukuntu yasengeraga ubwoko bwabo ngo yabasengeye iminsi 20 natwe abari hano dusengera ubwoko bwacu kandi murabizi mu bibazo bitoroshe si ukuvuga gusa ngo tuba tubasengera yuko ari muri rusange ni byiza gusengera muri rusange tubasabire muri rusange kuko tumeze ahahuriye kuri urubuga tuba tubasengera ariko n'umuntu igihe uri wenyine uzuba umutwaro wawe ukunda ubwoko bwawe ubusabire ku mana kugira ngo imana igire ico yoduhindurira ikindi congeyeho twovuga kuri daniyeli urumva igihe umwami yasaba kuvuga ngo batoranye abasore hari ibintu basabaga daniyeli basanga abyujuje ijambo rya mbere umwami yari yarasabye aravuga ngo bashakire abasore bafite aho bavuka daniyeli ni uko ngo yari afite aho avuka kandi aravuga ngo abantu bafite uburanga daniyeli yari abufite amen arasa aravuga ngo abantu bafite ubwenge ibyo nabyo yari abifite baranavuga ngo abantu batinyutse imbere y'umwami ibyo byose yari abifite ariko nanone mu buzima bwe yari afite yakomeje kwicisha bugufi ntabwo yishize hejuru ubwo afite ibyo bintu bisabwa ariko iyo ureba abantu bari iki gihe ko umuntu ufite nk'ibyo byose tumaze kuvuga ni umuntu usanga yishyira hejuru uri mu kureba umuntu yaba afite n'akazi yarize afashe akazi gusa bene akazi gatoya yaba asigara agenda akazagenda ahumirije ntaba akivugisha umuntu uwo ari we wese ariko abamenye Yesu nk'umukiza mu buzima bwabo uwo wa mu rwego rwo hejuru uwo wa mu rwego rwo hasi komeza wicishe bugufi yuko n'ijambo ry'Imana ryatubwira ngo wicisha bugufi ngo niwe uzoshika hejuru sinzi ko iyo umuntu yishize hejuru usanga abantu ahubwo ariho bamusuzugura niyo mpamvu natwe uko biri kose ibyo tuba dukora byose twoba mu bwiza bumeze gute twoba mu nzego zimeze gute ariko tuba dukomeza
kwicisha bugufi, twegere Amen. abantu bose, tuvugisha abantu bose. Amen. Ega no kuvugisha abantu, n'igihe ushaka kuzana n'undi kuri Yesu, urumva utamuvugishe nta buryo umuzana kuri Yesu. Ariko iyo umuvugishe neza, bituma umuzana kuri Yesu. Amen. Niyo mpamvu natwe uko biri kose tuba twicisha bugufi abamaze kumenya Yesu nk'umukiza mu buzima bwabo, kugira ngo tubone uko tuzana abandi kuri Yesu. Yego. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ukuri ratubwira, tuba tuguma turyigireho. Yego. Twigire ku bari imbere yacu nabo bagiye bakora ibikomeye, bihanganiye ibintu bikomeye, ariko baroroha bagera ku ntsinzi. Amen. Usomye hariya mu gitabo cya Yobu ku isura 26:11, niho Yobu yavuze, arayavuga ngo nibayumvira bakayikurikira, bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara imyaka yabo Yego. bishimye. Ariko se nudakurikira Yesu, kubona ko ufite kwishima? Timuzi abantu bazaba abayobozi, bagatunga ibintu, bagira ibintu byinshi, ariko bwaca bigashira. Yego. Tunitekerezo twebwe ubwacu, twebwe ubwoko bwacu, cyangwa se hano hari amoko menshi, ariko ndakeka amoko turi kumwe na hano yose yagiye ahura n'ibibazo. Yego. Abantu bagiye bahura n'intambara. Muzi ko hari abantu bari abakire, bafite ibintu byinshi. Yego. Ariko kuri none kubera yuko isi twavuze ngo nta munezero w'isi ubaho Yego. ukuye muri Yesu gusa, babwiye bahura n'ibibazo, ibintu bikabashirana, ugasanga yabaye umukene kimwe n'abandi, bya byishimo yari afite byo mu isi bigashira. Yego. Ariko ibyo ari byo zose, twebwe bameze kumenya Yesu nk'umukiza mu buzima bwacu, nitwishimire Yesu. Amen. Amen. Twishimira guhora tuba muri Yesu, tuba mu bwiza bwo muri Yesu, tugendana na Yesu. Urebye hari ijambo Dawidi yavuze muri Zaburi, yaravuze ngo iyo wavuze kuja mu nzu y'Imana muza nishima. Yaravuze ngo narishimye nk'uko bambwiraga ngo tuje mu nzu y'Uwiteka. None se natwe twese twishimira kuja mu nzu y'Uwiteka, cyangwa se tugenda dukurikiye abandi, cyangwa se tugenda kubera ibibazo tuba dufite kugira ngo turebe ko byogabanuka? Ariko iwe yaravuze ngo narishimye ubwo bambwiraga ngo tuje mu nzu y'Uwiteka. Amen. Twese twishimire mu nzu y'Uwiteka, uharanire kuja mu nzu y'Uwiteka, yuko ariho harimo ibyishimo byose. Yego. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Usomye hariya mu Baroma, hari ukuntu Pawulo yavuze. Pawulo yagiye asubira mu magambo yo kwishima, kandi akavuga atari ukuvuga ngo yishime yuko atari mu bibazo. Hari Abaroma ku 12 no ku 12, yaravuze ngo mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeza gusenga mushikamye, kuko ubwami bw'Imana atari ubwo kurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwami wacu Yesu. Amen. Sinzi uko dutekereza twese ko dukomeza kwishimira muri Yesu mu mwanya turimo wose. Ndabizi uko duha tuvuga twese turi mu isi irimo ibibazo, ibyo duhura nabyo ni byinshi, ariko dukomeze twishimire muri Yesu ibihe byose.
Amen. yuko mu bibazo Mm. iyo wihanganiye bya bibazo Mm. niho twavuze ngo uzuru ukagera ku ntsinzi. Mm. hari urugero umuntu yotanga, Mm. tuvuge abantu babaye ahantu h'inzuzi zo kwambuka. Mm. hari igihe twaca ku mabuye dutondagira amabuye tugaca tukambuka. Mm. ni ukuvuga ngo iyo watondagira ku ibuye, Mm. iyo warisitaragaho, Mm. ni ukuvuga ngo wagwa muri rwa ruzi. Mm. ariko iyo watondagira ukambuka, Mm. ni ukuvuga ngo warambuka nyine ukaba wambutse amahoro. Mm. ni ukuvuga ngo natwe mu bibazo tuba turimo, Mm. iyo wihanganiye muri bya bibazo Mm. ntibigutsinde, Yego. tuneshwe na bya bibazo, Mm. ni ukuvuga ngo uzugera ku butsinzi. Amen. Amen. ni ukuvuga ngo twese dukwiriye guhagarara dushikamye Mm. kugira ngo tuzogere ku butsinzi, Mm. yuko ibyo duharanira Mm. ntiturabigeraho, Mm. ko turahanarira kuja mu ijuru. Mm. hano turi, Bibiliya itubwira ngo hano turi abashitsi n'abimukira, Yego. ngo iwacu ni mu ijuru. Mm. niyo mpamvu tudakwiriye kwinezeza mu by'isi cyangwa iby'isi ngo bidutsinde. Mm. nuhura n'ikibazo usanga wagiye mu bidakwiriye. Mm. ugiye usoma mu magambo mu ijambo ry'Imana, Mm. muri Bibiliya hari benshi Mm. nabo, hari n'umwami kubera yuko atari yarizeye umwami kumukiza mu buzima bwe, Mm. yahuye n'ikibazo ngo aja kuraguza. Mm. kubera kuraguza, Mm. Imana iteza igihugu amapfa, Mm. kubera yuko atizeye Imana ko ariyo ifite imbaraga kuri we. Yego. naho natwe twohura n'ibibazo bimeze gute, Mm. tutohura n'ibibazo, Mm. dukomerere muri Yesu, Mm. yuko ariho dufite ubuzima bwose. Mm. usomye hariya mu gitabo cya Habakuki, urebye mu gitabo cya Habakuki, Mm. hari ijambo Habakuki yavuze ryiza ryo kwihangana. Mm. yaravuze ngo naho imitini itatoha, Mm. ngo n'inzabibu ntizera imbuto, Mm. ngahingira ubusa ntiyeraye, Mm. n'imirima ntiyere, Mm. n'intama zigashira mu rugo, Mm. ngo n'amasho akabura mu biraro, Mm. ngo nta kabuza ko nishimira Mm. Uwiteka, Amen. Amen. kanezeranwa n'umwami w'agakiza kanje. Amen. Amen. ni ukuvuga ngo mu biriho byose, Mm. kohura n'ibyoroshe, Yego. kohura n'ibikomeye, Mm. tuba duhora twishimira muri Yesu. Amen. urumva kuko iri jambo yaravuze, Mm. tuvuge ni nko ku rugero nk'ibi ngibi twagiye duhura nabyo, ibintu byaradushiranye, Mm. abari abahinzi imyaka iraribwa, Mm. amatungo arashira, Mm. ariko nanone Mm. ko twamenye Yesu nk'umukiza mu buzima bwacu, Mm. dukomerere muri Yesu ibihe Yego. byose. Amen. nidukomerera muri Yesu Mm. tuzanesha ibitugerageza. Amen. ni Amen. ukuvuga ngo hasigaye icyo bifuriza twese abari hano, Mm. abumva ijambo ry'Imana, Mm. nidukomerere muri Yesu, Mm. tuvuge ko Yesu ari we buzima bwacu, Mm. kuko Pawulo yavuze yuko Yesu ari we buzima bwacu. Mm. Yesu niwe ntekerezo zacu, Mm. Yesu niwe ntego yacu, Mm. Yesu nshobozwa byose na Kirisitu umva imbaraga. Yego. ni ukuvuga ngo twese Mm. twifuze kuja muri uwo mwanya, Mm. turebe kurebera ku by'isi. Mm. iby'isi nta kamaro bigira, Mm. iby'isi ni iby'akanya gatoya, Mm. umuntu yishima none, Mm. ejo ukababara. Mm. hano muri kino gihugu twakigezemo tuzi ngo ko turishima, Mm. ariko mbabwiye yuko mu minsi ishize namaze iminsi 3 mu bitaro. Mm. kubera iki?
yuko mu isi hose nta munezero ubaho, nta mahoro aba mu isi, amahoro yose aba ku Mana. ahasigaye dukomerere ku Mana, twemerere Yesu abe muri twebwe mu bihe byose byacu z'ubuzima bwa hano ku isi. Yesu akomeza atuyobore kugira ngo tuzogeze mu gihe azoza kutujana asange twiteguye. ahasigaye ijambo ry'Imana ribane natwe twese. Amen.